Halo Bolo, saatnya refreshing wisata. Arka di Arka. Aja carry terus lah kowe. Terus anu kelas berapa? Habis mawar pelajaran. Ayo termasuk. Debutan sama mau ganti kerja. Segere anginnya. Angin dingin nih. Iku kepiye ya ya. Apa nih? Saya aku durung toilet nih. Ha. Toilet dulu. Ikan koi. Mulai. Wes luwe. Siro. Ora dolanan iku lho nyampe iki. Ora tau beno ya. Iki mau tak apik-apik kok tak gelem ora ya. Ya ora apa-apa sih kayak gitu. Campur. Ngingoni dipakani pengunjung masuk ya. Dene dhewe iki anu tek dawanen saiki trabu iki. Iki. Ayo jalan. Kamu depan.
Dara, deg-degan Dara. Aku kecil. Iku lho Kak, anu apa? Macak VR iku lho Kak. Bebengokan Dara. Hah? Tapi Raine pucet iku kira terakhir. Udah sih ayo. Ayo, gak jadi. Dadah gak jadi. Raine pucet. Iku sing VR gak Tak sing VR iku gak jadi. Jangan VR. Yang ditutup matanya itu. Anu sing VR bareng-bareng lah. Apa nganu kayak di sini si bocil mau naik perosotan yang di atas itu tapi karena habis sunat nggak dibolehin dan mutung ngambek guys. Oh, era ora apa turuti? Kayak apa numpak dia? Ka. Arka. Aku seminggu. Iki jamnya meh tutup e. Aku udah terus tahu coba mau bongkar, tahu. Tapi dok kene semua ya, dua ora malah. Kayaknya wis tawa jalan-jalan. Kita tak Oke teman-teman, di sini yang sangat disayangkan itu tempat wisata tapi banyak yang ngeplay sound system. Jadi yang harusnya asri tapi tercemar suaranya. Belum lagi kalau ada yang karaoke suaranya mohon maaf agak gak enak didengerin suaranya. Tapi PD-nya naudzubillah. Dan jujur bagi kita yang suka rekam-rekam dan upload di YouTube itu agak ketar-ketir karena takut copyright. Muntel lah. Dina minggu di sana. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung di Selosia ini, disarankan berangkatnya itu perginya jangan di hari libur ya. Jangan di hari Minggu atau hari tanggal merah gitu. Totno anu ka matane ring kamera ka. siap gaya ibu. 3 Bergaya ka? Gaya. Ganti gayanya. Lalar apa? Lagi Bu. 1 kali lagi. Dan ini hasilnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crap. Potong ngambek guys. Ngap metutupi ya. Yes. Terus. Oh iya paham. Ayo kamu Ibu ngarep. Ke Ibu ngarep. Enggak kan apa? Tiket. Tuh. Kayak gitu rekam aja ngumpet. Ayo pakai sepatu. Pakai lu. Ayo. Marak main kita. Nganggo sadal apa? Aji sadal entra. Di sadale. Pakai ini enggak? Enggak usah. Go. Masih nanti langsung keluar. Nanti balik lagi ke sini keluarnya sebelah situ. Yo, gelap. Ayo Nap, maju. Awas nabrak. Ugong. Kak, pelan-pelan Kak. Mau kesasar aku masih golek kowe. Lu tak kira ndak kono. Ibu manganu. Pelan-pelan. Jangan nyebut ngene. Jalan pelan-pelan. Iya kan gini. Awas kenabrak ngarep kok. Pelan-pelan Kak. Pelan-pelan, tapi biarpun gampang pelan-pelan ya. Ini mandi. Dia sing durung Gede Kak. Mak aku Kak bener-bener kowe Kak. Enggak seru loh Kak. Banyak ya, aku lagi belawa ke DB. Rekam nomor. Rekam. Kak, Arka, sini Arka. Ibu bingung. Ibu tonton. Alan wae dinikmati. Alan dinikmati. Kak. Tek mripate iki ngebrung-ngebrung sithik iso nabrak tenan. Yo. Jenak pas ke belah. Ulang. Ora ketok. Kak. Potong sing apik to, Kak. Ana. Wis ana. Apa DPI? Oh, kowe foto ya. Iki rada ngelot adem. Iki bentar. Ayo lagi ini. Lagi. Yuk sini. Kami ini lah duduk sini. Kenapa sih? Saya takut kok. Mana? Ngelem. Ini kenapa saya Duduk sini, duduk. Wih, roket ya. Duduk. Nah. Masuk. Pelan-pelan.
Woi. Wah, nabrak. Tapi saya hijau kamera weli tapi. Kalau kamera aku kita umum malah orang. Oh iya. Di. Iki lho. Wih. Kemarin kupu-kupu. Tajam. Ih, baunya. Loh, dok kan lewat ini sih. Jangkrik. Pios. Limosin. Ya. Iya. Dita. Di. Apa tebak yo? Oi. Iki loh, Dek. Itu loh, kamu foto di situ. Wah, menakutkan. Oh, ih, baunya. Bau kembang. Coba yang aku yang mana? Pelan-pelan. Awas, hati-hati. Awas tangga turun. Tangga turun ini. Oh, versi Awas nih katanya. Wih, Alfi. aku mau tanya ya, nanti kalau kembang ini. Ya. Makanya kok beneran kok aneh hal. Aku bingung. Iku sampe piye? Oh. Gue seramu. Ya, betul. Tapi Pelan-pelan. Hai. Sini sama aku. mau apa yang ngomong hantu mau. Pelan-pelan. Oh, siapa iki? Iki siapa? Meripatku langsung kok bayang-bayang. Rakyat tak lek anu kata sini. Benten ah. Pokoknya gak ono sing ketemu iki entek, Bu. Dadah. Terakhir iki. Ya, terakhir foto-foto. Penutupan. Dek. Tangan bunga celosia tangan. Halo. Ya Allah. Makasih. Iya sebentar. Ini kamu foto sama ini bapak ini. Duh, ibut. Lo. Cara esai. Saya rumahmu. Makanan. Cuma-cuma Kursi pijat kok tahu ora ya? Kursi pijat ya. Masuk iki. Foto. Gantian ya. gue apa itu bebek Siput. bebek. Siput. Bebek kok ngendi ya? Terus gue bisa meluncur nih. Oh iku.
Oh iya.